Премиери, Stimați domn premier, уважаеми господа министри, stimați domn ministri, ваши превъзходителства, excelența dumneavoastră, уважаеми дами и господа, скъпи журналисти. stimate doamne și domni, scumpi jurnaliști, dragi. Позволете ми в качеството ми на председател на управителния съвет на Pristol Holding Permiteți-mi în calitatea mea de președinte al administrației lui Pristol Oil да ви приветствам с добре дошли на откриването să vă salut, urându-vă bine ați venit cu prilejul откриването на тази прекрасна инвестиция, deschiderii acestei minunate investiții, дело на упорития труд на перлата в короната на групата компании в Pristol Monbat, rezultat al companiei Monbac. Това е инвестиция, която е в резултат на твърдата убеденост и решение на акционерите Este rezultat al investiției acționerilor да продължаваме инвестициите в зелени технологии, рециклиращи мощности, să continuăm investițiile verzi, зелени технологии, рециклиращи мощности în tehnologiile verzi care reciclează и енергоспестяващи такива. și a energico-economice. Искам пред лицето на господин премиера на Румъния да благодаря от името на акционерите Doresc să mulțumesc premierului României în numele acționarilor, на него и на цялата администрация на Румъния за изключително доброто отношение към българските инвеститори, dânsului și întregii administrații a României pentru posibilitatea investirii acesteia